Dumelang barutwana ba Mphato wa Marematlou. Le hono ke sereletsa ka la potšišo la pele la Mopitlo Phuphu ngwaga wa 2024. Ke kgopela gore re ahlahle cartoon potšišo 4 cartoon e re lebeledišiša papatšo ye gomme o arabe dipotšišo tša go latela. Setšweletšwa sa A. Ge re lebelela cartoon 1, Pudula ya 1, ke tla fola. Pudula ya 2, ka gore o fiša kudu, a re kwe gore o hema jwang. Ke mooki le molwetši. Molwetši o re ke tla fola. Ngaka e re ka gore wa fiša kudu, a re kwe gore o hema jwang. Re a bona gore ke ka bookelong, molwetši o tlile bookelong go hlahlojwa. A reng go dipotšišo tša rena. Potšišo ya 4.1, kgetha karabo ya maleba o be o thekge ka lebaka. Cartoon ye e mabapi le A, go idibatša molwetši, B, go alafa molwetši, C, go okobatša bolwetši, D, go hlahloba molwetši. Karabo ya maleba ke D, go hlahloba molwetši. 4.2, bapetša tirišo ya pudula ya 1 le ya 2 cartooning. Re a tseba gore na di pudula tša go fapana. Pudula ya 1 e bontšha gore motho wa nagana. Ge o ka bona e na le di-balloon ka mogola, e bontšha gore motho o a nagana. Pudula ya 2 e bontšha gore motho o a bolela. Ke pudula ya go bolela le pudula ya go nagana. Pudula ba re bapetša tirišo ya pudula ya 1 ke gore e laetša gore motho wa nagana. Tirišo ya pudula ya 2 e laetša gore motho wa bolela. 4.3, na ditiragalo tša cartoon ye di diragala mafelong afe? E fa dintlha tše pedi. Tiragalo ye e direga kae? Bookelong, goba re ka re e direga kae? Tleliniking, goba ra re e direga ka phapošing ya ngaka. Re a bona gore ke tleliniking. A reng potšišo ya go latela. Na tšweletša didirišwa tše pedi go thekga karabo ya 4.3. Didirišwa tša go bontšha gore ka mo ke tleliniking goba tša go bontšha gore ka mo ke ka bookelong. Re bona eng? Re bona stethoscope, nto ye ya mooki ya go hlahloba balwetši. Ra bona gape le mpeto wa bohlahlobelo, mpeto wo molwetši a dutšeng godimo gona re o bitša mpeto wa bohlahlobelo. Ra bona gape le lepantana la temperature, ra le bona lepantana la temperature. Re bona gape le sedirišwa sa go ela madi a magolo, sa go mešara madi a magolo. A reng go potšiša rena mafelelo e re ntšha le kopanye polelong ya motho wa 2 o be o le diriše lefokong la gago go laetša kwešišo. Ba re ntšha le kopanye. Re a tseba gore makopanye ke mantšwele a go kopantšha lefoko a go swana le gomme, gore, gobane, ka lebaka la, efela. So mo mothong wa 2 re bona ka gore o fiša kudu, a re kwe gore o hema jwang, gore ke lona le kopanye le ba le nyakang mo potšišong ya 4.5. gore ba re o felele lefoko la gago, o itlhamele lefoko la gago. O ka re ke nyaka go bala gore ke tle ke tšwelele, ke nyaka go bala gore ke tle ke tšwelele. O kopanya mafoko a mabedi go dira lefoko la go kwagala. Ke nagana gore re feditše. Ge ba gona le letlakala potšišo le o nyakang gore re le ahlahle, nthomele lona o diriša email ya ka moloithataro@gmail, moloithataro4@gmail.com. ke tla re le ahlahle. Ke a leboga.